Leisit china thipna anisim anisi asar to kilonin kichip goal si adia football in vanui leisit a hot lingjing tan a hi minu mi panchate kichip goal si a athanup dungzu in a solun kim khat football sang ta kichim do a in chen sima husung gam sung chule nam sung khan to na le min than na ain pu diu ta san lekin na nei to kilonin pachan na sang ta hin mu a nam sung choi sang zo atam tan a hi Chatian pachanna a hin mudiu dei sa zalin nu le paten gan thaya chana tampi hin thu pumin chate football academy a koizun hi tun thusim ana sei pan taw hite June day 23 2018 ni chu siempeng zai kitipa kum som le segi a hin na bad de a hi to ke hlonin me village sai district muna bad de mangdin aloi apai ti a hin tim ta na hi aso piten ama bad de a hi ji sun ke na simpi un aina chon anga taw na hi football coaching a hin chain cycle alhoi paite to ahung kile taw ven a hi a coach spa ikapol aki chantawong chuto ahung kilhon khom un pasal chapang wading thanum a hi ji uchun tham luang kev kiti sung ku chu ichana thu am vepati bute ti in aki team tu ven hiti chun alut dingin cycle hi in a be ngo hin pamlama koi theite koi uvin alut taw ven a hi wangsi tan hi chini kho chu gu azu in a hi le sung ku sunga chun tu ya hung lung luk panta na hi ama hon torch light bo ge choi win hiti chun alut jomjing taw be na hi chutia gu hung ha chu chu am hona he do phano win pamlanga kile taw hi te tin ahung thlai to taw be na hi le wangsi tan sung ku sunga chun tui alom lomin ahung liang lutnin hiji chun am ho po do thei talovin hiti chun so chan na dingin sung ku sunga chun asu jam tawin sung ku sunga sung adan umam tin a holu be na hi le adan khana movin hiti sunga chun so chat na ding tin om ta vin a hi hi a chun tu ya hung lun lut chule a khan jing chu a veu vin a hi le hi ti chun amo akigel si ma jing ta vin a hi chapang som la ni le kot spa chun gan the a hin thu ho chu ban nei chan ane veu hite ni ding anei ta po vin a hi thokang vai si ha nin sung mun sang lai hola azam lai u chun kim khan a keng a ke ta khun a ki su kha una ta sa jong pat chu chin om ta vin a hi adang a cha un a hi le kot span hitin asai jin a hi sung ku sunga tui hung lung lu ho chu don hi ubin chu sangin chung lama pa na tui khat lani ta hung wala ho chu don zo win tin chi na nei tan a hin thumap ta nei hi ti chun adon nu na hi amo jong chu awa ta win pam lama apod do nu min a hin la pod do thei ta po win a hi ni sale hla a si mu nu mu win a hin la mu thei ta po win anu apa angai lu win a gel do win a ko win a hi la huila achang vai ki the bangin amang zelin koi mana za pi ta po na hi alang khana asopiti alungim tawin a hi a hin hol panun a hi le hi chi sung ko a hin alut no ve ti phot chin na cycle a hin be ka hi in hi ti chun a hin mutawin a hi lutna vadinga tiule sung ku sung chu tui adim tan hi ti chun amohon a ki chawin alut thei ta povin cham khat zovin vanui lei sit het in a hungum tan top news a hung zaw tan a hi operation abolova hin holding lai huin ni a hung hling tan amuta povin hi ti chun hi chi sung ku chu mechin mangcha a om na diu wagin mo ta tu chu drilling bola holdin a hin gel pan taw ven a hi mechin zong ahung lung tan hi ti chun na a hin tong taw ven a hi le ni som thum lang lut ding a hi ji chun a bol ta po ven a hi a ji chu ni som thum lang lut zena na to wa le chun chu chi mu na khangdong chapang ho chu koima su cha ta pon te ti chu a hin gel do ven hi chi drilling a bolung zo anga ket taw ven a hi khangdong tam ta ho chu a su cha te diu dai sa na zalin oxygen cylinder tam ta sung ku sunga chuna pulunun hiti chun a hlat lu tawin a hi ipizina mitile haina hu anala samgen in te tia amona bol wa hi hichina to chu a bol jing lai huin nigu mahung leng ta in gulhang khangdong tha ta khan amin former navy seal saman gunan kite pa chu ama kum som thum legin alin in alunin a hi le la chuna hin kho chan lo ta na hi ale lam khana jun 28 ni chun US Air Force Rescue Team ho ahung lungun chule gampam mi tamta zo ahung lung tawin a hi a holding in hiti chun a hol jom jing ovin a hi le a hol ho kilometer nga thua alu zo nu mu hin sung ku sunga chun adan khan aniumin chilaya chun anium tawin a hi pasal som la ni chule a kot spau chu ni som le ni khat ni som le ni anne lawa tui bowa hinna su cha ding agu no wa anium jing lai chun a veu vin a hi le atai ana thiep chi chu novin angui ta movin lungsit mela povin hiti chun ana movin a hi
kinom sot lo hela amo chu pu do a kin thei pe na farsit pi a hospital mun zut pi ding a hin gung ta ve na hi pamlama a hin pu do na diwin tuinu ya hai thei na full face mag atu piun chole kilometer nga lama a hin pu do tingule akichat na lo diwin gyan man na lo akamun na hi kinom sot lo helin ambulance a apu un hitisun hospital adal loi chalo be na hi hiji thu sim hi 2018 June date 23 ni thil su hi achainan vanoi leisin in kedanga sa chuni som le ni khan an ne lova tui bowa hung hin do chu hi gulhang japang ho aga hu do ho chu aveu ven a hi le adin aso piteu anu le pa teu ke pa di seno ven a hi am ho chunga hichi tu sim hi vanoi leisi na mi zo sin a he na hi ta in chule Thailand tu simbu azong ki zilu na hi ta na hi tu nungin hichi sung ku tham long cafe tourism mundin phun do hi ta na hi hichi video hi ngai na sa a na za num na ngai nu ma hi le like share chule subscribe ni ne ball pen video tam ta zongom na laizin na ngai nu ma hi le ane share in lang hin aji chu ka hin upload jing ding a hi